Әлеуметтік желіде еліміздің бір өңірінде түсірілген даулы видео тарап жатыр. Онда белгісіз келіншек өзін прокурордың әйелі екенін айтып, күзетшіге қоқан-лоққы көрсеткені байқалады. Ол кім? Ал прокурор ше? Анығын айтайық, ал сіз лайк басып, каналға тіркеліңіз. Я хотела бы вам прояснить ситуацию, которая произошла со мной. Алғашында желіде бұл оқиғаның Қызылорда облысында түсірілгені туралы ақпарат тарады. Видеоға қарағанда жанжалдың шығуына көлікті автотұраққа дұрыс қоймау себеп болған. Оқиғаға қатысты сенімді баспасөз беттерінде мәліметтер жарияланды. Құзырлы органдардың оларға берген ресми хабарламасында оқиғаның Қызылордаға қатысы жоқ айтылған. Мәселен, Tengrinews сайтында Қызылорда облысының прокуратурасы берген сұхбатында былай делінген. Әлеуметтік желілерде Қызылорда облысы прокурорының әйелі күзетшіге қоқан-лоққы жасады деген ақпарат тарап жатыр. Бұл шындыққа жанаспайды. Облыс прокурорының әйелі Бижанова Татьяна Анатольевна видеоға басқа әйел түсірілген делінген хабарламада. Сондай-ақ прокуратура жала жабатын ақпаратты тарату заңмен белгіленген жауапкершілікке әкеп соғатынын ескертті. Арада көп уақыт өтпей прокурордың әйелімін деп шу шығарған келіншектің кім екені анықталды. Оқиға Шымкент қаласында болған. Қалалық полиция басқармасының Әл-Фараби аудандық полиция басқармасына дәл осы жайтқа қатысты арыз түскен. Онда 15 шілдеде сағат 14:00-де жеке кәсіпорынның күзет қызметкеріне әйел адам тіл тигізіп қоқан-лоққы көрсеткені хабарланған. Полицейлер әйелдің кім екенін анықтады. Ол 1984 жылы туған жергілікті тұрғын, бұрын тұрмыста болған. Ал ол ер адам прокуратура қызметкері емес. Қазір әйел ресми түрде ешкіммен некеде тұрмайды деп түсіндірді қалалық полиция департаментінің баспасөз қызметінің өкілі. Әйел әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 434 бабы бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Ал келіншектің өзі видео үндеу түсіріп, күзетшілерден кешірім сұрады және күзетшілердің өзінен де кінә барын алға тартты. Уважаемые жители города Шымкент, я хотела бы вам прояснить ситуацию, которая произошла со мной 15 июля 2022 года. Около 2 часов дня я привезла своих детей в лагерь, в спортивный клуб. Припарковала свою машину, чтобы сходить в магазин, купить детям напитки. Из административного здания, которое находится позади клуба, вышел охранник и в грубой форме попросил меня убрать машину, на что я ему сказала, что я сейчас хожу в магазин и уберу машину. На что он выразился нецензурной бранью по отношению к моей маме. Когда я зашла в здание и попросила его вызвать начальство, он отказался, он сказал, что начальства нет на месте. Тогда я его попросила сначала извиниться передо мной и моими детьми, на что он накинулся на меня и моих детей вот с такой дубинкой. Мои дети испугались, дочка заплакала. Дети несовершеннолетние, 8 и 10 лет. Я попросила своих детей уйти в лагерь и сама попыталась как-то это решить, потому что он меня очень сильно обидел, унизил меня, мою маму, моих детей. И я бы хотела попросить извинения у сотрудников агентства, по отношению к которым я очень грубо выразилась, нецензурно. Унизил меня, мою маму, моих детей. И я бы хотела попросить извинения у сотрудников агентства, по отношению к которым я очень грубо выразилась, нецензурно. Вчера прошел суд, мне дали административное наказание. Я признала свою вину в отношении тех лиц, которым я нецензурно выражалась. Но опять-таки я в суде тоже сказала, что этому предшествовало, что никто не имеет права выражаться в грубой форме по отношению к нашим родителям и применять физическую силу по отношению к женщинам с детьми. Он вообще не имел права выходить из этого здания, потому что мы все являемся членами этого клуба, и мы имеем право, на что я взяла уже разрешение у администрации клуба. Они мне разрешили, что я могу там оставить машину, сходить в магазин и вернуться в клуб. Также в ходе конфликта я упомянула, что у меня есть муж-прокурор. Это я сказала в гневе, потому что несколько сотрудников на меня накинулись, начали мне угрожать. Я уже, если честно, не помнила даже, что я говорила. Я никакого отношения к сотрудникам прокуратуры не имею. Хотела бы попросить у всех сотрудников прокуратуры извинения за то, что я затронула их имя.